Abusafo Waa Hwe dwumade na ene enso ye de atowi eye assembly election yi nipa okogina bia Ghana nyina obi anim no obi kanasem nipa ba kope ye frɛ no honorable Aponkye ono kwa na the whole Ghana o lose ye but still amanfo da so kanasem adentia esan se onye nipa ketwa oye nipa titiro asemi ba ye ohwemu a se abai de esisi me timi nyambe court Ghana for started the home komo na lawyer ben ne betimi di asemi okogina mo court akama wadi nkunim na se hwemu na lawyer ba kope the whole Ghana best chief lawyer Ntika Chebombe Isaiah enne maba honorable mwakwaba matitonka Ghana for nyina ka wasem Ghana for bia pa wasem na honorable Aponkye odin pa de sen the loyalty that's say wa bisami ene wa jemi fefefe so pacho me di pa de honorable Nana Adabo Ibrahim Isa Ampem wanga sa onye ni baketwa penifo din na okra no sanete na say wo betime di hene ohun awodi hene o baby sa e wa akotiala otimi di hene o hey Nana ene onye ni baketwa that's right na honorable aden na enyume wo wiase nyina ka betimi akop ye teacher betimi akop aden ntina na apese obe ya assemblyman aden na assemblyman apese oye once again me sad that osibio yeah semehwe and say electoral area or bibia metina name honum na firstly no akoye se mpuntu juma eni ye honum ebi no ho second security ebi no ho third health ebi no ho fourth sanitation ebi no ho hey menti ase ya assemblyman sa obi aba na oto sa na 4 years asun na wasa aba se wope na ya sa to ama no na oto sa na ye eni on se ye special zongo for no ye toma wa ye ya to ewie na ya ye eni ha na ya tena e baby ono so wa mi wala wa se ye ti ye baby no ono so na otwork sa so je bakra yes sir obi abeka hwede a otini baby yes so yen ha ni pasa to say sebi you like your education and course ro kakra akoye say ya ye bi o ba yen na school ma ko batman kwa nra kire bi asa sa ye zongo fo ne nti ye nim rules and regulation no munemu mra enim mra wo man mu a se bia obi wato aban obi no onye na dwuma ya wo mra bia betimi dia fa ho mo sheda nim okay ena me hu se no ma read the constitution mu we say wakofa Ghana constitution what read 92 there no what read ni nyina ma read ni na up to date en article sa e kire se e wo se assemblyman bia na say electoral area bia omonya akade a ebe yese ana ebetimi ya provide ye area o eye mpuntujuma ebetimi aboaye na say ukokan constitution na ohun say enema bi o ma say assemblyman bia ye na munya na ebo mabra botimi komonim nti wo hu sa na say no ene wo ba be judgment na waye no cre enu ntina wo ba say yentuma ti na nyese bia be pay scale bi na edi ade assemblyman no nka wanya so ena yame ya aduma ma wanya otu wo no wonne hwe yes ena yame ma wonya assemblyman just a seconds yes wa ba no enye osika na wo de be mpuntu dwumo e wo se wonye nka wanya so yes otu ABCD now ena yame ama wanya yes e wo se yame apedi oduro bia se otimi ede e fa so na aboa so emboa na oman no enko ya na electoral area no omonya ne omope like infrastructures ya brand infrastructures be bia ye no yenye ade a ebi nuo okay a ebeka ye hunam yes a yeso ebeka se ya diga na ho faso okay ebi ni free bolaka okay free breakfast for every morning free tents and chairs for the every ceremony okay free baba for children's hey right okay
Ewopi free. Nema be bra. I say ye free ma. Obi otin potamo obi etimi nya bi. E ma ne ho to no. E ma skabo ni bottom ni. E ma skaba ni bottom. Because sky go fat tent no. Isi ya. Onya free nti ode no ahye ne bottom. Sir. Okay. Any free dustbin for all in the streets. Okay. Won say baller na ye ofie no. Ebia obi nu a onya ska. Obi wo wa oni ska ode be ma baller ora. Yeah. Na ode baller na ade atu ne manche mu. Yeah, and aso ode kwa to gatem. Sa. Na nso to a atwa kogu na nso afaye. Sa. Ode tu manche nu mu so a. Obe hu se na ene a oni ska. Etina so oni ska na ode ataso. Echine se oni ska na ode ataso. Na pan tonton. Okay. Na anyanyan na pan tonton na tonton aba be kan na ya yare na ya hospital na ya wu. So by so ka say oh to tricycle ne bia ya abobo ya no abobo ya 2 bia 2 center bia 2 na say ana 2 kra ya electoral area enye constituency. Okay. Electoral area sa nima electoral area. Okay. Enti obeti free baller kanabo instead of omoka say baller ora bo bra na hwegu na discount ka wo den dey ka won kan say ka be say free baller kanabo free enti ka ba yanyum kra to so me ka bibia wana ka betu nyum me na me ka kiro na ya record na ya dia chichiri moto no so enti e kwa obeti noise na screaming free baller kanabo there be no the rap no bedru bibia ase tenti ne nkonya no se nipa no be ya adore ana se aifrobia me kwa kogina ase ato rap sa me metimi di aifro no din ene ne yere no e carbon ene best man no e ye relax e ye rap ma mo say aba no ya to awi wanya na me hwe interview bi na yesi edura bi wo se wo wini ena afide ye hwe na go first start e dey huse ma say oh Aponkye wini afi ye tie na say one wini na den na go first start dwene say one wini won say abato no say ye to a edru be ye 4:30 to 5 no na I say ba be close yes enti ye be boy sa enti ye be boy ho akan enti na me agency no won say police station bia ye kikan ni na wonya figures no ansana ya call collection center na ya call declare kan ni na abom na declare enti me ya me polling stations no ni na 17 okay enti me ya ba ko 12 okay agency no brand me figures no e wa me same say ohoni na 17 emu 12 there ma wini sa hey omo de ba figures no oh ma fam brel ba ya da e we court no me de be brel okay 12 polling stations no ma nyamu nyina aka be ye 5 polling stations no me say ba kra se media kan okra ma wini empo kra media bi kan ho because we be a sa enti agency no omo de results na breme enti ya ka bom say de be call collection center no ena amafo say ya wini ne ya start sa ye de me atuka mu moto so sa ena ye de me ni nam ye jubilate bi enti ye call rounds ye so amafo say ya wini enti omo mba be support ye wo collection center no na yen kan munam kan mu wi na mabo ma aya party sa so ni Aponkye party Aponkye jubilation asa wonnim wonnim ade aye me ya debi aye declare bana your center bi e wo a ye declare ba we no enam se kululu bi pese mbe mu no ye di ko bi a eye uncompleted JSS aye wo edukuru mo no meba kese nima edukuru mo no yo ba bi ada bi aye bobo abana sa aye declare winner we dey ye de ko be from asa wonnim onum so esumku a light cry no baby a light ni mo man jina on bobo ade na mo se na maton ko baby a light ni na tu nsu e wo se police for ndi echiri okay police for ndi echiri e kikan polling stations no wie no e na mo fa hu be o mbe ko na che se ya ma mo bra me de sa na ma forecast ni enti trasona me e na second so e wo se ye declare winner na e wo se me wo onum no ground onum
na me sign yes. Say maje tum say ya declare winner no ni na ya hu no sa hey that's one friend me sa o hwe article decentralization local governor na okay article 283 no it say like a party shall not a party shall not sponsor or campaign or offer a platform to the body. Okay. Yeah, just say party intimi sponsor. Intimi for any campaign. Yeah. Intimi manus ska any campaign. Intimi for no house to house. And now impo intimi that platform no. Mpejani nsa say intimi man. They vote for him. Okay. Enti ni na ya ho bibi sa. All right. Nka me last year convert no mo. Nka me sorry aka say bibi say na ya ho say na say wo hu dada kra me mama hu dada enti me sorry a me kasa me duru wa me kasa no ene ma me be ka no me bobo sa bibi sa de sa constitution ni part na obebo so na no ena de ne sie e wa no mo mama omo ma MC no line no odum mic no na say wo kan enko ba bia sa no mo na say MC no nim ni din me nim ni din pa okay anu so court na be ko bi sa me da say all right me nim no pa he configure the microphone to cover the constitution. That's it. Economist. Lawyer team. Yeah. I'm so better me. Only how. You wanna. You won't say you declare guy in the winner. Oh, what? Say what winning. Me was so winning. My banny now, Mutugu ye, or Mumma, would then not twagu. Oh, that's be me. Oh, I will do chrome ball also. Oh. Obi na yi be 5 and a bit. And a bit share say. Me vote no ya vote ama me no e na ebi gu ball no so. Presiding member no so. Why lose e wo onom no. Time ma me pay letter and writing paper e dey be ma me polling agents no. Ye dey ama obia ba me dey farmer. Ya farmer. Sir, e na me hu sa presiding member no say why not sir? Paper no bia that everybody have get but you have not get sir why not me nyebi afi wo say han oba so otuka me hu ne bio e na ekoto writing book e na me de baako e de ma me polling agents no enti enum na omo chiro figures no wo so okay omo de be chire me ma hu say na answer na de be call collection center na ye be kan no yeah and now more days figures no any results no ma me enti start jubility you know okay Ghana men na meaning say otuo na otuma yo na say na man yi matene nka obi e penasem kofo man the fan ade na wan wi ni sir ene ono agba Aponkye na ato na num ton a kirem denti a wan wi ni echire omo kofo ma choose omo se nka omo ba be wi ballot box and na me so me hu say no Mampon police station for no more time because me say me free canteen amount. Okay. Free canteen and free kitchen. Free kitchen for the police. Police station. Okay. Because police be wa ya hu da ono oye ni duty case aba ni same. O handle case no. Enti the opponent no. Na e ko hu ni police na ya Osman say won to aduane mbre no. E no hu ni no man bribe. Say assembly na many police we assembly na wo police we nsem enti say wanye bibi say ya mama a meko jail enti me so ji scan poison was ma say okoto aduane a na de agum enti odi a na fully case die enti guy no so ji sa scan no saje poison no edikogum na because police dey bia on Osman e wi asa okoto aduane odigum police so nim no dey buy ya no odi ya no wu case nti e hu ani na say no e was say police for dey bia ya ma mo sa kitchen on sa nti wo be omo ma no e was say dey bia yen kitchen on no na dey bia ma no ewi anapa omo ba on be didi ewi ya on be didi eno we dey say omo kofi sa police osumbo yeah one guard president or guard MP ministers sir now why not or no yen so nimu yi yen man ade papa yen man condition papa so empo eduane okokoto otono abonten is very bad sir
enti me ba ma adwene hu say yeah police station nessa o constituency o assembly we honum no police o mo kwan wadwene mo ho de bibia ka ho so be ya mom sa enti me koka kire omo no mo so mo di we ba e say sa first police for na ye di omo ba e no eyi party form pinfo ena ma omo bribe so omo be gina o enti ewia ma omo call calling center onum no abra ebe declare no enti ewia police station onum na omo fa omo baby nko enti me so me hu sa na me frɛ mampon police station me say na police for omo frɛ mo post mo station no omo sa frɛ o na say obi anu a ebe declare ba no ena o say police for ben omo fa police amba o meanwhile no propaganda police for ena be gina onum so say police for kra ebia ye no ma kasa because ya kan se magwa masum asho mu kutupa because sa ye area onum no party na me ka na asem no omo sumbo pa omo ne police for no na e ko ba sa omo na e bibia ho no enti omo ka omo bia police one beti yes enti me so ewana ono one of Mr. Ofe no etuka on police for no osma police for so omombra nti omoba wa no mo se matches for no ejina wa nka ye be kan no nka ombe yi ballot box ni bi adwane enti we na omo yina adwane ye omo kita tuo ni sikan na omo de be wuna on because me na onom no me supporters ni doso omo se omo ba ya matches for no omo se ye deceive public say ye di election time why not ya won say ya win good good your friend is saying 15 no good 12 police station good ni na mafa akabe 5 police station let's say my winning no I'm a winner because onum no ye kan wi a ye kikan police station bia ansa na dia akobe bia ye be kan collection center too na ya declare no enti onum ne figures ni na be by the same why not I mean ye dede o say me ye dede you know that sa 12 polling station o de 5 ni na akura ba o de kam ne de yin na enye ye can opposite sa empokra 5 ne mokra me obi wo yes of course if you are going to join of course enti na matches for no omu yi tu omu botu okura se omu botu onu so omu botu na me fresh police no ono so fresh police for by gigi omu duru ono wi ena se momo de no enye small election na moye no me kura ne me pen se police for mo ba momo bo sare no we no mo ti ye no mo dwane ye o nessa come on mo jina mo sure nka na ma fa no we afa ne agada o the American film for no yes no sa omo yituo pa na ebinum adwane ebinum so jijina o sa esa etuo ka odi aso obewu na bi kan Debbie, me de me ko share to kuru binimu. Omo guide yes. So now you know. Sir, a aspiring member no, and a candidate. Yeah, why Hokra said no president to ho. Sir. Okay. Me supporters no. Anti police for no buy na me pie. Omo dwane matches for no dwane and me pie na me say, "Oh, mona mo Mampon district police on and almost say me na ma free ofe o say okay anything na yaba by ya be hu ye no ye say violence be si ye buy so madwane and na makoma mu na me say sare na mo boy anything na mo dwane sa na police on come mo madwuma yi sa me fan kan man fa police on kan enti o wa na police there be any say police for no enye omodwuma yi o sare na omo abo no so mo na boss sare no enti na me dem aka ana me fa mo ka court no there me fa mo ka court sa because omo be boy okay timi ntwa mo omo be boy okay by sare na problem wo buy me party say the whole Ghana cross the police mo ko che violence person bia na people bia sa mo boss sare no e bia kwan mu de mo traffic achi dia betima boa enti mo ya duru bia police da Debbie me call police by Debbie constitution na dey say
minimum constitution though. Okay. Minimum constitution more. I can read and write, but I speak English na. It's your problem. Any me problem crack. But if you said I write it, then you can write it. I'm telling you, I read it. I can read and understand. Okay. But when me say no, yeah, nantis, you call primary school no. Teachers no. Yeah, try brofo. Okay. Yes, I read books brofo. But speak now, best speaking my tree na ya one can. So primary need to JSS no. Okay. And now to pieces no. Yeah, tree na teachers no e kikansa. Nka one when you dey na say it's brofo. Yeah. Honorable. Me we JSS na me call KTI. Esa ko we KTI. So me learning talking. Aye. Okay. When me say KTI and so say results na akwai say na the time no na akwai say me ni so e chikakra. Yeah. Enti ma dream say me call like big high school no. But me call no mo njeme. Results no na anye yi. Because me what problem na ask me call ask me call na stubborn same no. No crap na make catch. Nana, me some lawyer no be me ntimi ntwan. Now you stubborn. Like stubborn ni say me per life. Me timi ba school kra na ma sha asma de. Hey. O sha asma de o school. Me rapping house no ma true to. Hey. Me socks no kra me timi ye ne colors bi. Hey. Let me dress swag give you. As a way a guy. Yeah, the time ni na. Okay. From That's a cry bring na a guy. P5. Wunne ya no guy guy. As a wonim. Assembly nti na o guy say o as a wonim. Me konta kwa o de. And now but me lifestyle. Chile there. Chile, yeah. Oh, the guy there o chile. But on your guy there, you are the balance. Time ni to me to say, oh, Lord Kenya ba, and now brafo ba. Na sa na yakoshia no. Okay. Wait my bomb. As a wonim. Wait my bomb. Yeah, be pe. Why a bomb? My bomb. Hey, let's abandon why we no. Ka wait my bomb crack some ni ma o na say. Hey. Because say yeah my we no. Can me say me ye demonstration. Ka ye demonstration. Aye. Enti ye wo na. Ma dwene ba say no. Enye me nko na me ya ade no. Ma me frɛ me managers. And me frɛ me god mother. Okay. Ono ne nanaba na moa. Ono your god mother. Yeah. Nti wo frɛ no. About him say ye bomb na mo fanye demonstration na afro. Manager say abano enye nko na ediw na so. Two friend na ba see the oh say oh mami nye so na ba two friend na come ba sa na yeti moto sukura na ye ko hey na sata me ati moto so ye chubo ya nipa be do achi so by itrim sremachofo no be do achi because omo nim say wo angasa wonye nipa keto sa ko na sata na ma ye bomb ni bia na friend na mo ko bomb me nye me party say me ka betimi aye but ka bufo ne ba bebra na ka ba bomb betimi ye bullet a e de hye eja pengo no eto tintin mu no what me say bullet hey me dey ade mpese me mbubobobo enye sa amafo besua akwa din san boni sa ni na KTI na mesua so wonders KTI is good na honorable amafo nso kiremu a engofo se Ghana ha so hwe abato akoso from tininina JJ time a man say JJ den ho fe mba na akoto ma na akofo bae say kofo you salute yeah he's one man we all salute him so Lieutenant Right Warrens I'm salute of course honorable opportunity is salute of course and na so I'm sorry Gentry Jack yeah he too is kofo of course as on come yeah and almost say hey the nikra na sex no to obetentives no here ni say sir Ghana and no so wonim de ntia me pe na asem ono no obae no enene free feeding school feedings okay. Maternity care oi free maternity care okay any health insurance oh wow president and also Mr. John Ajakum Kofo honorable Aponkye sexy yeah father. Sexy father we like it wow. You are sexy eyes is what is scaring wow amafo ni chiremu a almost say ahofe yeah e ka ho na Ghana for toaba okay na amafo hwe mu no as a name ho no ohun ye fe zan amafo na e ka we bisa amafo na e ka say almost wasokra na waso e hre I say Aponkye no ti o ma say aba ko ide ti ani ti no ma
I don't know. I know what this are. Me a mountain. Unti biasa. Sa. Na man or a man my fans. Fancy dear. Me say me do about station. Why Alaba? Alaba no. And now from Ashtown. Alaba no. Baby, me fe bia honorable Aponkye my foul. And they say win him. Some are standing MP for independence that. Sir. I'm me ba na almost stop on me. The tia ma ye no. Na first me born you my party binumo. Na born you my party. Sir. Ma to you mama party no ade a ye campaign. Ama mo win power. Hey, wo nyim ne ma party no win power. Ka bia obi anim no ye area. Oh wow. Ana me to you no bi nchira. Wala yo. Wala ji bibia ye ji ahwa enju. Mama pa mo wala yo wala ji bibia ye ji enja yo ye ji ahwa enju. Ti mama pa mo hi na pa mo hi yasuma na party ni share ho no any outside yen so na haza kan ba muso na yanga na ba muso na ya guntu obi anim eza ukọ ababo ho no do obi anim sa entimi ye me community constitution no e fa hefa na e kire se o se nipa onya free breakfast onya free tent onya free mame e ho no be na me fundamental human rights sa fundamental and no article say and no article 5 article 5 yeah clause 7 of the fundamental 1992 constitution and free molikoko no so and free breakfast no yeah obi wo wa sorry na pa na se when did kura o chia no na ne buafu me madam bisa oniri na chia na afon betu ama no eno kura ka ho na obetima akwa so nyame akwa sorry kobo fight say muslim no okay ye didi ya na etimi koya sorry pan ya adwene ni baby ontimi ntinki bad bi boy no so odimi a ontimi kobo obi kiosu no ana obi na ma ontimi onko gene ni phones ni bag sa because what dey ame the here say o dey akra so onya no ame awie sa enti kopa ojuma madam for bafo ena ejuma no so me provide me ba Umi assemblyman no na minim grounds no mo MP ni de ni ministers na MC mo sosoro enti mi assemblyman na me kwa survey area ho aho ne esese enye no sa nka kro amafo bi so mo kire se o de no o ye comedian o te se ejako ene lewen enti de na wo ye na asa wo ye yikuma would for film bi na wo ye enti o kan se ma esre eno no what be sir say wo politics ewom me make me ye ewom that's why you comedy no ewo me ye ewo politics ai even candidate bi ai original party bi kura wo ye bi o ye comedy no ababa say show and you know comedy won ni nyina comedy ni na eche ni pardon eche okay let's a politics na ka say what the comedy be shame honorable ka comedy anyway na ma dwena be si bi so enkofa na omuji de say wo no anya politics afa bi na abeye no national anthem na say national pledge emu ba ko obetimi aka ni na obetimi aka ni nyina alright, to say I am for back on a canary. God bless our land, Ghana. Hey, and make our nation great and strong. Okay. Bow to the fair forever. Okay. The cause of freedom and the flag. Yeah, come on. With the happy story, Duri says we shall share honest and make our nation strongly awarding both to the fair for both nature freedom no war flag of Ghana. National day.
National pledge. National. Okay. And I am say and 2 years National pledge. And I promise of Ghana. So I promise of Ghana. I promise of Ghana to be faithful, loyal Ghana to my my man. Okay. I pledge myself to the service of the president with all of my brain and with all of my down. Okay. I promise yes and honesty to the ground. Okay. So far as I'm a Ghanaian to believe a Ghana. Okay. To the service of all Ghanaians. Okay. Thank you, bless me God. Amen. Amen. That's it. Sure. Obi to krom ha. Yeah, you MP4 our motor parliament see akwa bi ntimi nka. National anthem. Ntimi nka national pledge. Sir. Honorable Aponkye. Sir. What say was your constitution. Say your constitution ewom pa. Was your constitution. I don't know what article 13 Article 30 of the constitution ma. Article 30 of the constitution. National pledge and national anthem. Citizenship of Ghana no. Citizenship of Ghana. Sir. Okay. Sir. Okay. And I will be saying almost say me ho ye fe. Ah, na me be am for so ho ye fe. Na wo hwe me won so Aponkye won wo bright o. Aponkye bright. Banjare kra no ho na shen. Okay. Nti wo Aponkye. And no ho bon. Ne ho Aponkye. Ai apapona. Yeah, apapona no ho bon. Nti wo ya mo ntia so me apapon ya Aponkye. Na sa Aponkye be ma na ya apapon. Ai Aponkye be ma ba me Aponkye ba. Na jura mosquito we Aponkye we mosquito ba na obisi mosquito be ma. And dey no me kire mu sa. Sa ba ba me na me kire me de. Me Aponkye ba. Sa. Usuban ne ya Aponkye ba de. Asa woni enye be ma ne dia o ye stubborn no. Ye wo eyi emo bebre obi ase a emo bebre elephant, crocodile. Any donkey. Donkey na hwan? Any snail. Snail, any dey. Snail anwa. Anwa, any snail. Opro so bro for approve. Na wansane once na. Honorable. Yeah. Na unim emwa. Someone na me say, me question is say, unim mwa we nyina, adenti na prekwan Aponkye. Yes. Na akofato, adenti na Aponkye. Wa bisa asempa, wa bisa asempa. Won say Aponkye no. One, or good health. Aponkye or good health. Me say, met to Mirika ako. Santas run about. Aba. Minjina o. Hey. Na masa to Mirika ba sana mejina. And cry on good health. Good health. Okay. To Mirika pa. Okay. Enti akokome enye mintimi kan yes me Mr. Me sorry anapa me co road. Okay. Ekoduru airport run about one na masa ba Abafie. Fiansa na mejina. Eduru a min twen se me ba bejima ho me ho me. Udina udu anu asada na. Na say studio. Na maja. Let's Aponkye good health. Because of also good health. Aye. Owe Aponkye owe eyi Kenzo unim Kenzo. Amwase. Osa otuo. Rise down. Okay. Anwa mo dia na say normal. Bibia any tuo de bonku yina de. Odi ne padua ne. Banku ase no so rise down. Comes down. Calm down. Honorable. Enti owi a no was we grass na account. Won wi nwura account. Enti owi mo ase. Mo asa ba wi nwura. Tomatoes, ni cabbage, ni carrots. And cabbage, ni carrots. And also when you have vegetables account. Vegetables. Once a balance diet at them. Yeah. Aponkye kwana yen no money mama e money aduane. O ya chama aduane. Ono ana call round say ko pene. Sir. Okay. O ya ran so ono ana ko ti eduru. No dia sa no ho sa. Na wo ya rent na akoda hospital. We dey say me Aponkye human being. Aponkye human being na hospital. Only dia onya obi control no. Aponkye animal. Okay. Say mosquito, mosquito. And I ran what denchem. Omunye physical or denchem. Slogan enti. Wo hwa Aponkye wo ne manema bi a e papa. Sa wo. So woni nyina bi. Tina wo hwa. Sa. O de to so we Aponkye. Yes. Okay. And our or big brain. We're smart. Okay. Or track out kwan no just wa hwe left and right too. Se car ba.
Okay. So mistake bi kura na o cross ka kwa ni mu na se o kwa se ka ba no wa twi break chu. Ti na ka punch break no. Sa abrofo sua no na omo ye break. Omo ye car break. Sa. Obi wa abofo di ye car. Ah, but chu. And omo di ye break. Mistake kura ba na se wan twi break na obi wa na wa senvla. Na ka no afa no so akọ me ma obi pe ai nenim wa Aponkye aka be bono na save la amaka no koyo antimi ambo ababun ponchi de mo ha adwun asa woni mo timi bobo wupu na nim kwon kwon wo be ka se nipa oje den se o asa oni nipa o di nipa duane nti o pie ba o ka de obo punu na pie ba o ka de oba no yi ne ni se na kire se kom de no ma na duane di na umma ni emo a obedi umma no bonku a obedi umma no cake kura obedi eh Aponkye ndi cake ai